وها گوتیه سیدای جگر خوین ولاتی من توی بوکا جیهانی همی باغ و بهشت و مرگوکانی شپال و شنگ و شوخ و ناز و گوری گلک شیرین و رند و پرجوانی وک سیدا گوتیه براستی جی ولاتی مش گلک آلیا و پرخوشه ام جیش بو وی خوشی بین سر اکرانین و ام بریا دکوین و دیار بدیار دگرن ji bernameyekî nû dem baş temaşevanên hêja bi bernama nan û dan em dîsa bûwerene wek hûn zanin em li dû tamên xweş digerin xwarinên xweş em dixwazin bibînin û bînin ser ekranên we ji bo wî em biriya ketin em hatin bajarê Êlihê wekî hûn zanin bernameyekî dî jî me li vê bajarê çêkiribû gelek xwarinên xweş me anîbûn ser ekranên we em hêvî dikin di vî bernameyê de jî em dîsa xwarinekî xweş hem çêkin hem bixwin hem were parve bikin ji bo wî hûn jî li ser ekranê xwe merebin em ê niha herin nava bajêr hinekî bigerin hinekî bibînin batmanê naz bikin û paşî jî em ê herina xwaringehekî xwarinekî xweş û navdar çêkin bînin ser ekranên we deka werin em ê binêrin îro em ê li batmanê ji were çi çêkin em tev bi hev re dibînin. Berî em bigîjin Êlihê em derketin ser girek bilind û me dest bi bernama xwe kir. Ji serê gir me silavek da batmanê û ber bi bajêr ve em rêketin. Ev bajarê pirreng me bi germahî pêşwazî dike. Em jî berê xwe didin xwaringehek da ku ji bo we xwarinek xweş çêkin û were parve bikin. Belê me got em hatine Êlihê em hinekî me we nava bajêr geran piştî wî em niha hatin xwaringehekê em ber xwaringehekî ne li vir em dixwazin ji were xwarinekî xweş û navdar çêkin. Belkî gelek ji we nizanin lê li batmanê xwarinên xweşên têne çêkirin gelek hene em ê niha yek ji wana bînin ser ekranên we bila ji were sürprîz be em niha derbasê xwaringeha xwe dibin li wir em ê bi hev re bi xwe xwaringehê û hostayê xwe re xwarina xwe çêkin û jî me temaşe bikin. Selamun aleyküm. Merhaba. Sağ olun. Sağ olun. Em bîro hatine naxwestem bûne mêvan em hêvîdarin xwarinekî xweş ve temaşevanên hêja me gom hatine batmanê em nihal xwaringeha Solînin em hatin bûne mêvan li cem kekê Ekrem wê îro xwarinekî xweş wê ji me re çêke ya rastî xwarinê bav û kala êda û dapîraya kevne xwarinekî kevnar e te îro ji me re çi çêkî? îro ji we re savarê raxistî me çêk. Savara raxistî. Savara raxistî aslında xwarineka kevin e yani hezar sala nava Kurda da goşt û savar de naskirin. Eşîra Roşkota navek li vê goşt û savardaniye navê daniye raxistî. Yani em dikarin bêjin goşt û savar tê ji me re çêkî Goşt û savar lê navê wî nava de navê wî raxist e. Rast olsa. Niha em ê demekî xwarinekî yani hem kevne ji berê de heye nava em bêjin êro eşîra de dihat çêkirin. Îro jî wek xwaringehekî we aniye nava batmanê nava Êlihê û li vir vê xwarinê çê dikin. Bi rastî jî em gelek kêfxweş bûn ji bo wî awayî temaşevanên hêja xwarina raxistî ji savar û goştê tê. Savar û goşt em ê çêkin ya rastî ama çêkirina wî girîng e ya jî kekê Ekrem û her wiha hostayê me nîşanî me bidin kat çawa tê çêkirin ev xwarinaha em ê gavekî dî ji xwe hem çi dikeve navê çawa tê çêkirin em ya yek bi yek em ê nîşanê temaşevanê xwe bidin û em ê sohbeta xwe jî berdewam bikin. Niha dixwazin em derbasî ber tezgeha xwe bibin wê derê berdewam bikin.
براستی جی دما ما بهیست ام پر کلجانی بون وای خوارنه کفناریا ایلحی مدید و ام بیخ ناو منویا نانودان ام زیده دریج ناکن و دست چیکرنا خوارنا راخستی دیکن بله تماشاوان هیجا مگو ایرا امجوره خوارنا راخستی چیکن یعنی گوشت و سوار ام چیکن لبلی بتشبه کلوه خوارنگه تی چیکرن آنجا بیشندنا و رشکوتا ده چوا خوارن تی چیکرن ام وی نشانی و بدن جبریه کی ام برنامه به خوارنه هنکی گرینگ جی دیگرن براستی جمع شخوا وقت دمام سر صحبت خو بردوام کر و نیجی فهم بکن کاجبو چه ام یکی بیجن که اکرم جمعه و به علی کارج مره هم توازن بحثا به خوارنگه هیجی بکن و هر وها بری چوا دهات چی کرن ایرو چوایه چوا کت خوارنگه ها اف خوارن جناوا عشیره هات کت نوا خوارنگه ها نوا باطمانی بخوا اما ویجی خبر بدن هم دست بکن پیشی ام هنکی بحثا معزمه خو بکن وی چی که نوا خوارنا کو هم چی دکن شو کیفشه زیاده تشیتنیه بله گوشت برخاه گوشت برخاه ام تکار هنکی بحثا وی بکن مثلا یکسر گوشت برخا چید به خوارنا یعنی هاوینش گوشت برخا هاوینو پاییزا چلا و بهارش گوشت علوکا تشکرن علوک جی چید یعنی چلا گوشت علوکا برونه یعنی tam gahayı. Tam brune ince o teko bir bahare var çe goşta aloka hedi kemli be o teko goşta aloka kendi barx çe bir hedi barx dert kevin kevin hinge goşta barxat çe وكيدي سوارا ملفره سوارا سوارا مجي سوارا راخستيه سوارا يا اشي كفره يا اشي كفره اینجا جارنا به هنگ به شهریه چید که هنگ به شهریه چید که امیرو به شهریه چید. شوانی مجد کارم بین رنگی گلک خوش. سواره یک کوپه راخستی چکرن سواره زره. بله. سواره زر تچکرن. شخوامی گوشت و سوار چکن تشبیه چکرن آوی هم تخوازش خوانی شامدن هر وها رونی مالی رونی مالی و اف خویجی خویا تحتیه خویا گره رونی ما کد سوار و گوشت و پی صوربه کلا او هیل برمه و هر وها آف دکه و ناوی اشبو کلاندنا گوشتی آف دکه و ناوی اما دست بیکی وقتی تبعث کرد تگو رشکوتا تبعث عشیره رشکوتا کرد رشکوتی ناودنگل هریما ایل حیباتمانی گله گندیوان هنه و عشیره کی اکتیر ناس کردن هر وها از نه شاشبیم دهلا خوارنه دجی بچکی ناودنگیوان هی یعنی عشیر یعنی نه گوشت تکارینک بحثا میکی یعنی وقت هری مالا یک رشکوتی حیات گوشت نخوی کس تبناده یعنی نیوه شویجی هری برخک به تشتک به شرجه بکن حیات گوشت نخوی تجمالا و ناش و تکون به گوشت خورنا گوشت جمالی درباسی و که جمالا دبوکا شرمه و که عیبه که مزن وش خليني رشكوتا يعني نتن الجل اوكي الدورة باطمان هي رشكوتا القلبي مثلا هناك 20 رشكوتا برشينا كي القلبي هناك جوانا كي الموشينه هناك علي رحاينه عشرة كم مزنج حافظ باب سينا مش حافظ باب سينا هيك رشكوتا يعني هم زيادة عشيرتي وفلان وبيفان او ناكن اما تخوارن ده عشيرتي قريب يا راستي جي وقتك کاروانک آن میوانک آن کسی چوجی کی گنده کی فلان تبدی از ماندناوی و مازوانیا کدهاتا کرن گرینگ یعنی زمانی بره ایرو چکی دیار گوهریه زیده او ام بیش معرفتا عشیرتیه جی زیده نمایه راست لیبلی و آنی جوی زمانی بره و وی خوارنی آنی خسته خوارنگه راست اینجا کاجمر بحث بکه بری چهار آتا شکل مثلا بری یعنی شکرنه اینا که اصلا tam o teko beri çavayte şekilde am vegam ve derecem ani bu adeti bu avayte çetkin şkhani minake yani çma ma vexste ve dere yani اوكا اف جنراسيون كورون نور هذا بين نظام يعني بري مالبات خلابالخ من جرام بون وتم بيفان هات ذهب صدا كستاتنا بهفو باوكا كيف كيف جوش كي هذا شكل افخارنا دعوتها
زمان demek berêjiyem saatne batmanê me bernameyek çêkir bernameyek xweş bû ji bi rastî lê belê me dixwest em carekî dî ji bên me digot em çi xwarin çêkin çi çêkin li batmanê li êlihê li derdora wê em çi çêkin yanî ji ber ku ev erdnîgar piçkekî ji derdor mirov hatine û cîbûne û belawela ye ji ber yekî tiştekî wî xwarinekî wî wisa aîdê wî zêde tune bû lê belê savar mirov dikare bêje bi eslî ya vê herêmî ye ne savar û tem goşî ku li ber bê çêkirin ya rastî vê herêmê ye ya batmanê ye yê derdora wî ye gundê wî ye ne rast wisa îca te got daweta de falan çawa da te çêkirin yani ev xwarina daveta ye xwarina mêvanê giran e yani mêvanekî ote ku yekî bi qedr û qîmet were jê re tê çêkirin ji xênî nekir daweta da tê çêkirin yani daweta rûşkota da ku savara ra xisî nê çêkirin tune önce vega tedî mal bela bûn malbat bela bûn gund vala bûn alem tev koçber bû tiştekî nû durumeka nû derketiye meydanê vega kes pê nizane mesela tabela me ra xisî di nivîsînê kel derbas be dije nizanin bêjin navê xwarinê gelo an navê dikanê an navê çi ye yani birsın bêjin gelo ra xisî çi ye bêje ola goştu savar e tekun bêjin goştu savar e pê zanin pê derdikin yani yani ez xwazim yekî bêjim ev savar kedekî emekekî mezin heye ev ji çêkirina wî min xwe dîtiye çêkirina pir zehmet e yani ji erd derdikeve wextê genim ji erd derdikeve heta dema payîzê ku tê kelandin û tê raxistin û her wiha aşê heta dibe savar kedekî mezin berde tê dîtin eger ku derfetê me imkanê me çê be em ê wî yekî ev savar çawa tê çêkin em ê demê pêş de dema payîzê em dixwazin wî jî nîşanê temaşevanên xwe bidin nixwest ez behsayî bikim ji ber yekî savar bi qedr e bi rastî jî bi qedr e û ye tiştekî dîj ez bêjim li her derî jî nayzanîn çêkirina wî baş nayzanîn yanî bi teşbîh bi alê êlihê batmanê vadira nizanin çêkin vega savarê ku baş nê sorkirin jê re dibîn xîç xîç çê bû yani savar ne vaka birinci mesela ava ku pitek zirete xî temenekê xirab be lê savar tişka av bidî av dîne lê marifeta savar ne avê neke de sorkirinayê neke de sorkirina rast ne ku deral bê sorkirin ew xişiyê neke jî ez jî xweş savar çêtkim rast e sorkirina wî baş e û ya tiştekî dî jî ku tema xwe bidî rastî jî rûnê malê ye rûnê malê ye ew jî ciyekî girîng digire ev jî kêm bûye vega mesela rûnê malê xwarinê çêtkî alem bi tehmanekî giran bîne yani mesela yani nizanin ji ber nezanî ev jî eger ku hem ji hêla sihetê ve û aliyê tam û lezzetê ve eger ku baş zanibin kes zû der jî bernade lê belê em digerin dibînin kêm maye zêde kesî dît mala de jî zêde bi kar nayînin hînê rehetiyê bûne rûnê ku yê ew da evê gula derketine û her wiha rûnê nebatî derketine êdî rûnê malê kêm bûye ew jî kêmasiyek e hê jî mesela li gelek devera tê bi kar anîn bi rastî pispor û dixtor û ew jî dibêjin rûnê malê yan jî rûnên goşt falan bêvan belê digotin zarara wî heye niha derketiye ortê ku dî zarara îtin heye bi rastî jî ew dî tescîlî ye mirov dikare ya bi rehetî bêje wek me anî ziman xwarina raxistî bi goşt û savarê çê dibe goşt û savar li herêma xerzan wek dûbrakê hevin û ji hev naqetin dema digihîjin hev navê wê dibe raxistî hem xwarinek bi qîmet e hem jî tam xweş e em vegerin ser xwarina xwe te got zamanê berê xwarinekî giran bû û wek xwaringeha solîn û anî li xwaringehê dîn niha hûn pêşkêşî müşteriya dikin miletê dikin ya karînek behsa çîroka xwe jî bikî ji ku derê derket ku te ji ku derê hat aqlê te tiviya çêkin û li xwaringehê pêşkêş bikin ya ez rişkotî me eslê ez rişkotî me lê zandana rişkota nebim me welatê xirîb mabûm ez piştî vegeriyem welat çend sala tu 27 sal ez derve mam
ya doza sayı derketim amlem bu çile çıl tamam kır mago hala mevagarım valla 27 ساڵە تو دەربەمایە الان واقعی ما قوم لو خونتا کی فکر ما قوم چخوار چه بکن رشکوتی ما قوم شو چکم ام تزارن چکن ام ابصار رخصی زارن چکن اونجا ما آنی رخصی Ez dibim ew ji zaroketî ew temaî falan bêhajî ma او تعمل نکرد دبیم دم ابو yani راستی گره مرا بیشه او yani zarokتی da وكا خيالك يصد شعب وكم بينام دمايه yani دعوت على شيء تكرر انجا goşt be goşt داتانی بر زاروکا گوشت میوانه کیم گوشت گوشت جز میوانه جز مزرعه ندمان یا زاروکا رجمار ایشت خنا تایفکا یا صبر ما صبر و پیوازه ما بهارات خوار اوجه خوش اوجه خوش صعب خوش بو مثلا بقدر رشكوتا انا اوتي كويك اختيار جزيوات اختيار بين جانا شوال برد خولا تريش خولا بجن لا شكرا خوتا بقى كيف شي صبر لا خصي بيوازه كر هبنا وقبك نام هبنا شو اتشاف خوش بنا اذا اول صد بينام ده ما بو اوجي زين ده بوكا كلكي زين ده ما بو وش خليني ويجي اخواني من جلري اللي بلد يعني فاست فود في تريد الكتيه اخواني حاضر الكتنه دونر حاضر دونر تابوك دونر او مساله الكتيه يعني كتب نظام ما قبره ام تعم برهن انا يعني درد ما درد كي ماشي ابو قبره افتح من انا بم شوف كامجي باب امجي جي اخوان بيخواني شيبكن ام سيرفيس مشتري خوك بله ام زیده دریج نکن دما تماشاوانی خوشی نگیرن ام هدی دست چکرنا خوارنا خواب بکن تو سری دت کاری بیجی ام چی بکن ام پیشی گوشت خو ام نام عبید کلینن yani وقت خشلما وكا خشلما تام وكا خوارنا سيرفيس خشلما كتام حاضر سيرفيس به كلام نوت بيجيا ام جوای نکی بخطین ام اوای نینجا کی اینجا می گوشت خو بره بروش دام راخلن امی راخستی جوته يعني كنت بنيس بروش دا بروش دا گوشت خو راخلن و گوشت خو می سول کن می قلنن فایلا اینجا می صبر خوجی بروش کردنی دام می سول کن اونجا می صبر خو بری سر گوشت خو قرانی tamam ام یا زیده ام نبیجی جی بلا مراق جی کل تماشاوانی ما ام چیکن tamam gerek ام چیکن ام کلاندنا گوشت دست بکن حتی پشتی چقاس در دیب کلا وكات صحتك وني بم گوشت خود گوشت در باش بيجه گوشت برخه نازك كجي گوشت زوجي بيجه ساعتك وني بم گوشت خود بيجينين باشي ایدی می سوار خود شکل که چاچه بم یک نشانه تماشاوانی خود بدن اونجی بندامه بن نها ام راخستی چکن ببدا اونجی ببین با آوه و دیاری راخستی سوار گوشت چاته چکرن ام تفهم ببین پشتی ما صحبتك دو ودرج لسر راخستیه کرنها دورا پجاندناویه دسری ده ام بخشاندنا گوشته دست پیدکن بله نها ام هاتم بر وجاها خواه دی امی دست چکرنا خوارنا خواب بکن دست پیکی گوشت امی چکن گوشت خواه امی بکلینن ادی بستال جمعیه او به عالی کارج مره گوشت خواه بریز دکن دو که ده بله نها تقول دورة ساعتك كوني في بكلا باها تشتكي دي ام جوشترنا بندا كلاندنا يبسكنن بشتي كو تمام بو ايدي ام سوارا خوشي تمام وای گوشتی ما هدی دپیجه جبر کو امزانن طعمک خوش و درکه پیشبری ما ام به صبر لبندی دمینه بله پشتی دمک در باز بوم دیسال دورا گوشتی خواه جویانه کامی بنیرن پیجیه نه پیجیه توازی وستای ما کابلا لبنیره کلیایه باش پیجیه نه تمام yani دی امج گوشت و آب جف بقتیلن تمام ام یاج بکن خوازی ام گوشت و آب ام جف بقتیلنش بوکو سوارا ام چدکن و سری آبی چه ام گرینگ yani جکی مهمه سوارا سر آب گوشتی کچیل به تمایی جدایه
Yani goşt savarı rahatsız da ava kelandi yani şkine ava goşt av birisi. Gereken çene be. Ava goşt diye çene. Ava goşt verecek. Rast. Ama me goştê xwe derxist bi jî pir xweş pijiya ye. Niha êdî em ê ser wê ava wî jî êdî em ê savara xwe çêkin. Gavekî dî em dest bi çêkirina savara xwe jî bikin û em ê bername xwe berdewam bikin. Goştê me pijiya, hostayê me niha goşt û avdonka wê ji hev diqetîne. Ev avdonk di deqeyên pêş de wê gelek lazim bibe ji bo me. Belê niha beşa herî girîng êdî em ê dest pê bikin bila keke ekrem ji me re bêje niha me çi bikin. Vegan ve goştê xwe savarê xwe herek projeyekî daire erî sor bikin. Me ji xwe goştê xwe pijan. Goştê Me avayî cuda kir. Em ê niha savara xwe ser wî avî çêkin û her wiha goştê xwe sor bikin. Tamam, goştê me li vir e hazir e, savara me her wiha rûnê malê û ava goşt li vir e me du heb beroşê xwe jî danîne ser agir. Rûnê me tê sor dibin, evî busta jî alîkariya me wê bike. Em dest pê bikin. Niha destpêkiya rûnê malê diberdinê. Niha dor hat ku em hem goştê xwe hem jî savara xwe sor bikin. Her du tişta em ji hev cuda di nav rûnê de diqelînin. Tamam, bi şeîre jî tê çêkirin, bê şeîre jî tê çêkirin, em dixwarin vê bêjin. Savara me te wextê ku me li ser savarê sohbet kir, te got vê baş sor bibe. Kusor ne bekhin devrin bir xişmaye. Yani em di nav rûnê de baş sor. Ê baş e. Savara me niha di nav rûnê de sor bibe. Em gelek devera em xwarina çê dikin em kanî jî em dixwazin tamên kevin yên berê nav Kurda de çi hebû çi tune em dixwazin wana bibînin. Hê jî li Kurdistanê xwarin heye. Mirov dikare vê yekî bêje. Yani li Kurdistanê hê jî xwarin çanda xwarinê û ev em bêjin bi awê berê ku tê çêkirin. Hê jî heye lê kemasî jî ketiye yani hin guhertin çêbûne di nav de. Ew jî mirov dikare bêje yani ji dem û dewran ku derbas bûyî zaman derbas dibe hin tişt tê guhertin. Ama zaman jî herhalde her vakti de herhalde hani tam jî çoğu mirov de gişt de bajar de gişt gel de gişt o tam jî. Tam jî bu arada gişt. Ev goşt mühim e ku dera wî ku dera perçê berxê keviyan. Vegan navarış kota ote yani çıra ote bu alok kişilet ki goşt alok etesxan. Yani barkaj yoksa goşt barkaj tesxan. Goştê berxê te mirov dikare çêke. İnca miro gerdan çekir. Ev gerdan ya ev niha savara xwe goştê xwe piştî me sor kir dem berdine ser hev. Goşt binî savar serî raxistî. Tamam ben ser hev raxistî. Belê. Savar cihek xwe taybet heye di nav matbaxa herêma Xerzan de. Genima ji bên derê heta diçe aşa kevirî û ji wir tê ser sifreya malbata rêwîtiyek dû ve dirêj derbas dike. Ji xwe tama wê ye xweşî ji wê rêwîtiyê tê. Niha êdî tiştekî em bikin nema? Na, Ew ê em ê li bendê bin ku heta pije. Ew jî qederî 10 deqa de herhalde 10 dakika fazla. 10 deqa 15 deqa de pije. Niha me goşt û savara xwe tev berda ser hev me raxist nava beroşê de û êdî em li bendê dimînin ku bipije paşî jî em ê înşallah bi afiyet bixwin em ê nîşanê we jî bidin ka tiştek çawa derketiye.
وەک مەعانی سەر ئەکرانین وێ vayê me goşt û savar gihande hev. Qederê çend deqeyan wê xwarina me amade bibe. Hûn dixwazin heta ku xwarina me amade dibe em binêrin li vê xwaringehê her wekî din çi xwarin tên çêkirin. Belê me goşt û savara xwe raxistiya xwe me danî ser agir niha em dixwazin kekê Ekrem re em pirs bikin vê xwaringehê wekî dî hûn xwarinê dî jî çêdikin. Wek em dibînin hûn çi çêdikin yek bi yek dikarî ji me re behs bikin. Em xeşlama çêdikin ji goştê berxaya ev jî. Ev jî xeşlama goştê berxay ye. Quru fasulye çêdikin. Fasulya hişk hûn çêdikin. û ji xênî wê jî qavurma çêdikin. Qeliye. Qeliye bi goştê hestî ye. Ev goştê hestî ye. Qeliya wî jî pir xweş xuya dike. Her wiha birinc heye. Birinc heye û şorba me. û şorbe jî heye. Şorba nîskê. Wekî dî mesela ji xeynî xwarinên bi av yên mala hûn tiştê dî çê nakin? Na, xwarinê me tenê ne. Ji xênî wî em çî köfte me heye. Çî köfte jî çê dikin. Her wiha salata malata û tirşî û Tirşîna me amade ye. Min malê çêdikin. Tirşîna xwe amade ye. tirşîna we bixwe ye. Yani okey. Okey, sebze nada ji bagê baxşê me ne. Baxşê. Yani dest malê tê çêkirin. Tirşîna malê. Ev jî gelek baş e. İnşallah min tema wî jî binêrin. Ka çawa çêbûye. Baş e xwarinên we xwe gelek xweş xuya dikin. Ji xwe gavekî dî niha raxistiya me temam bû. Dîdiyê me ser sifrê rûnin. Tema wî jî binêrin. Temaşevanê hêja li benda me bin. Êdî hêdî em ber bi dawiyê ve tên. Gavekî dî em ê raxistiya me çawa çêbûye min nîşane wan. Piştî savara me ava xwe baş kişand êdî dora amadekirina sifreya me ya xwarinê ye. Hostayê me bi hûrbînî raxistiya me amade dike. Em jî êdî hêdî cihê xwe digirin ji bo ku em dest bi xwarina xwe bikin. Dekawarin em carekê dîn dubare bikin ka xwarina raxistî çawa tê çêkirin. Destpêkê em goşt xwê dikin û di nav avê de dipijînin. Piştî goştê me baş pişijiya em goşt û avedon ji hev diqetînin. Paşî hem goşt hem jî savara xwe dirûnê de sor dikin. Piştî savara me dirûnê de baş qeliya em berdidin ser goştê sorkirî. Herî dawî avedonka goştê em berdidin ser. Piştî qederê 10-15 deqîqeya pijiya raxistiya me ji bo xwarinê amade ye. Belê temaşevanên hêja em hatin beşa xwe herî xweş em bêjin ji ber ku xwarina me temam bû hazir e amade ye li ber me ye. Wek we jî dît bi awayekî herêmî me vê xwarinê çêkir savar û goşt û em qederek jî pêve man heta ku pijiya û meanî niha ez ê kekê Ekrem êdî me dest pê bikim bixwin. Me yani bi rastî jî bi vê teşbîh vê awayê ku me çêkir gelek xweşê me çû. Yani savar û goşt em bi tenê nikarim bi dest bigrin mirov divê bêjiyê raxistî xwarina raxistî me danî ber xwe. Her wiha fasolî berde me daniye tirşî te behsa tirşiyê kir ya herhalde amalê hûn bixwe çê dikin û li vir çî köfte jî heye çî köfte jî hûn çê dikin dewê me li bere her tiştê me hazir êdî dora xwarinê ye. Herî dawî tu dikarî çi bêjî ji bo raxistî çila fasulyê re tê servîs kirin havîna jî tirşikê. Tirşika Batmanê jî meşhûr e navdar e. Tirşikî jî xweş tê çêkirin vê rast. Tirşika Batmanê da okey bacanê reş naxin avê. Okey bacanê sor û bîber tenê tê çêkirin. Menüye me de jî heye serê havînê înşallah konvir we werin em ê tirşikek. İnşallah berê me wê vadira bike ji ber ku li Batmanê bi rastî jî xwarinê xweş têne çêkirin. Ev jî yek ji wan e
ام دست پی بکن بخون ام تمای بنیرن ام مراق دکن کاچاوا چیبویه تماشاوانی مجی مراق دکن ایده می هدی بر بداویا برنامه خوشی بین ام خاطری خوشی بخوازن بری که ام خاطری خو بخوازن ام تما گوشت سوار خو بنیرن راستی پر باش پیجیای و کند بینن جهستی و دقته ایرول باجار ایلحه مجبوه خوارنک به قدر و کمنار چیکر یا راستی لوی باجار خوارم پر خوشتین چیکرن ام هیوی دیکن دروژن پیش دجی ام ورم باتمانه و خوارنک خوش بوه چیکر سوارای لسر آوا گوشت چیبو او لذت هاوی yani مرون کار تعریف که راستی جی گوشتی جی پر خوش خویاد که تماشاوان این ما بلاف یا باش زانه بن سوار و گوشت وی آوی از نباورم تو داری کارون پیدا بکن براستی پر خوش چی بویه دسته و صاحبه جبو کداوه ادی بوستاجی ام سپاس دکن اmek برمده دا yani گوتن جیرتنه یا براستیشی پر خوش چی بوه هدی ام هاتن داویا برنامه خواه ایرو ام ایل حیبون ما خواست ام خوارنکی هریمی بین سر اکرانین و او جی راخستی بو لویدری خوارنین وقت ما گوت خوشتینه چکیرن اما خوارنا هری نافدار و خوش مروفت کاره بیجه اف خوارنه جبویوی اگر کو در فتاوه چی به ریاوه بواد راکت مطلقا ببینن بی خوارنی بخون ام ایرول خوارنگه ها سولینه بون ام در خوارنین مالا چیتکن خوارنین هرمی چیتکن یک جوان خوارنامه شخوا ایرو چیکر ام تخوازن ام هیوی دیکن تامین خوش ام کردستان دما کردگرن تامین خوش هم ببینن هم بوه بدن ناس کرن اونجی المالا خواه دکارن به شکلی وی خوارنه چیکن براستی جی نزحمته گوشت و سوار و بین جمع هفلی بله سوار راخستی بگرکه ام یا بیجن نوسا باشه ام جاره که دیس پاست کن خوارنگه ها سولینی رو و هر وها جکه اکرم و استایما ادیب رو ایرو ام دیسا هاتن داویا برنامه خواه نانودان دروژن پیش دجی و کردستان هرمین جدا خوارنین جدا بینه سر اکرانی و حتی برنامه که دی من خیر و خوشی ده دم باش خواستنا خاطری خواه ام جاره که دین بیرا و بیخن دا که هند کارن مل سر مدیا جواکی جی بشوپینن و نیرین خواه بمره پارو بکن ناو نشانین ما اون